Urche asana moko elefina na ofisa bila. Wengine walia kwa kazi, wengine walia chakula, wengine walia kulala, wengine walia msaada. Timanga mbaso la pia bisa bidila biye tamali tiswa kampana bisa bidila tera fenja ai wanye adokote na wana njama Ara asbucha sana mun kwellen fi ana mi ofisa bidila na ntaya tumuto bure ka kaman fi akalan kuma na fanya fitan warkacito Nao ni watu mbele za Mungu, tena wana haki mbele za Mungu, msiwatese. Wanalia, yeah, yeah, yeah. Wanalia, yeah, yeah, yeah. Mungu sikia kilio chao. Hawana baba wala mama, Bwana wasaidie. Wewe ndiwe msaada wao, Bwana wasaidie. Hawana baba wala mama, Bwana wasaidie. Wewe ndiwe msaada wao, Bwana wasaidie. Wameumizwa sana na maneno ya watu, wameumizwa sana na maneno ya walimwengu. Good afternoon. Hi, to say the diabo kodie. Na koda no we. Eni aba asana na humfa no. Yare no munso ayedin. Ya nam. Ya pekakaka. Na wo bia wo de bebo bia ya de no beko. Na nyame abo a obenya yare sa no. Na obi amai. Enti na aba na. Kitwe biansa. Nyame sha. Walikula vizuri, leo wala majalalani, walilala pazuri. Manakoso na manyenye, yanakoso na anchana manye jema, akini duwe diya futu, akini duwe diya chifusi, kamo nakoso. Manani basan kuwasan puwele na oro, niba jamana manye, akini ya buor bani siku, akini kablo, ebora chini. Ni so ma baba wansi Watoto wenu wataitwa yatima na watateswa kama mlivyowatesa. Mungu, watazame yatima, watie nguvu, wasikate tamaa. Hawana baba wala mama, Bwana wasaidie. Wewe ndiwe msaada wao,
lakini kwa sasa thamani yangu haipo tena. Nisaidie Yesu, sina kwa kwenda, wewe ndio kimbilio. Anyetana kewuce Asana Isa mukace tana da anyite gabre da mata fara yego kura an fara yego kura tanya an tente do an balite abura bisu katima raza su ko asko na bo na na agor shile chufu ala basna yi binon duri to agor shile jama ka wata minon rabi ngakura awso de ma mbo mo na ni fara abi yego kura ta ko mbaji ne agor shile a chufu anyi bina ta chiso anyi ka mutun lo de ma ho anyi la basna yi binon duri ami fin ka chena bitun rumbo mo na ataga am be kiri go kri din da be bi ke da ke tuwe mbante ani wa ansi ki nanda kusaka na kana class ke nyani bi na boy gan ke ke nyam na ko beta slim to in dance mo kana class ke nyani mu ko bo ke nyana ra am mbo tipo alfite persons na bi pata sai asam to kabre anta madam Asana bo kidney transplant no fundraising Ampara kubushino kabrena ta kumbalor duma mugafu ampara yakunkura ora mo fisabilillah kultimbalor station to ambe churo ekma bre kama we ekma kallara ambe churo mo e bore kranu fa ekma isa ekma ayurba lafiya ne kaniti to anya churo duma wodi ne ekma ba bure bina enya inchito ay mun kan yiti atare anya maka mu kora bu kora anya churo duma dikike ne shara nyato kama ne kama agora so kumbalada wala masana be irbali fiso na ni zama kamla fa ban fa bon buko no mala banti ya so ke be joto na ka ba tana uye ni shito e ku tumini hale mun ko buwo yogba e bora sana manya ti ya chamuna ke be choto anso mure ni ya fa kama ni fi no ashe tama anfonina kultuka pele kama na nyu nombe se denso bitu sen sirre da sani kuma yin sani na ne ruwa fa tare da saka manto bitu sen wato mo ba mo aka nya tura kama ne lar moye